Agtali na edda pagdedebatean ti sumagmamano ti epekto ti internet iti komunidad. At dagiti agkuna negatibo ti epekto na kang runaanen kadagiti agtutubo, gapot mo obserbaran a sumagmamano kadakwada iti sobra a nakadependar kadaytoy. At dadamit digiti agkuna na pintas ti maipaay na, gapot at adda mapalisto na iti komunikasyon, ken makatulong pa'y kadagiti sumagmamano a negosyo. Kas iti agtagikwa ti karinderya ni Manang Cherry. Kunana babaen iti panangipost na ti social media dagiti pictures ti naduma-duma lako da. At adda nga ado iti pamastekanda, arason no apay nga ibilang na adakkel tulong ti internet ken kuana. Ada pwede kita yung lumablabas na dili bisita tayo mga from other cities dan Manila kadano. Ito'y lalo natin tayo pagkain pito'y po nada. Nga media damit makdo kada kasangit may yung map. So iso nga media dati online nga kastalog yung Tibenegmet ti edukasyon, nagbalin a naserbi ti internet kadagiti gundaway asaan na makastrek dagiti estudyante kadagiti pagadalanda. Kang runaan na dinapasamak ti COVID-19 pandemic, no sa dinno na ipatungpal ti online learning. Itay laing kalabes, nakatulong met ti panaka-rescue na ti mangalap ani Adrian. Naperdyan nga min daytoy ti makina ti bangka na bayad ti kaadda na ititeng nga ti taaw. Pusar ti GPS ti cellphone na ken internet. Naisan na ti lokasyon na kadagiti pada na amang ngalap. Ti sigurado, nagbalina na may sa kadagiti basic needs ti sumagmamano Pilipino ti internet. Tapnon magundawayan ang nasaya at daytoy ti amin. Gagem ti gobyerno nga at dapay ang mapababa ti presyo na. Na-approve na yung National Digital Connectivity Plan. Pag tinignan mo yung affordability, nag-improve tayo from 2022 to 2025. We went from number 9, 10 to now number 6, 7. Pero ang gusto ni Presidente, pag affordability, dapat 2 or 3 tayo, minimum. So we should be, so expect the internet cost to go down by mga 80% pa, 80%. Impagpanakil pa'y ti Department of Information and Communications Technology wenno DICT ti agtultuloy a panagpaspas ti speed ti internet ti Pagilian. Pagdating sa speed, ganun din. Nasa mga 9-10 tayo noong 2022, etong 2025, nandun na tayo sa mga 6 or 5. And ang gusto pa rin ni Presidente, kung di ka man mag number 1, mag 2 or 3 ka before the end of this term. So mangyayari yon. So now, just to give you an idea, dati, nung nag-start ang 2024, nasa mga 38 Mbps lang yung average speed. Ngayon, nasa 58 na. Ookla statistics. Pero kailangan nandun tayo sa mga 150 to 200. So, abutin natin yan. Kunada dakela katinulungan da dagiti telecommunication companies nga iso iti mangipadpadanon ti internet service kadagiti consumers. Basar ti DICT, imkarida iti panakanayon pa iti infrastruktura ken manamnama may bilang ton ti Pagilian kas maysa kaditi addaan ti most reliable internet service. Next year, in 2026, they will invest a lot in the telco space. Kasi para marating mo yung gusto natin na kung di tayo number 1, at least 2 or 3 tayo in ASEAN. The telcos naman, yan ang private-public partnership. Yan din yung tinutulak ng Presidente. So, pasalamat din tayo dun sa mga telco partners natin. You'll see a lot of people putting up towers, naghuhukay ng fiber cable, naglalagay ng Starlink. So, road coverage mag-i-improve, in-building mag-i-improve. So, before the term of the President ends, kung di man tayo number 1 in ASEAN, nasa 2 or 3 tayo. Mark Magdirila, Balitang Solid North.